Yo, Mr. Boy. We mwega muthikiriria na mwirori wa Miaki na Mebe TV ngwiraga hana ho mucie wigue wi mucingetwo muru wa Kimani Riu Samido ina ikoragwo mundu no some jokes uguo kana ngerekano no ni kwa ihinda riu thiku imwe thiru nera postire bica imwe bica thaka muno imakire na muhiki no muhiki uthire yake ni kihithite hanini tondu ndirakionekana wega riria arakiandikire caption bica-ini ino narauga atiriri kuachana labda tuachane na story zenyu acoka arekira kaimoji haria ga gutheka undu uria uragicangiirwo wega tondu akimenya shabiki cia Samido niciko ci nyingi muno ithi yothe turona ta Muriuki arauga atiriri marriage produce the best playful wives happy side chick it like you pray and God adds you another helper. Ni maoni arakirutire maria makiri ngoro ati Samido arakihoire arakiongerera side chick ingi tio helper yoge akimuka na aramukire ramwira ati utumishi kwa wote tondu bebe ino neronekana ni bebe njeru ti ati ni bebe kiwikaine Hilda nake ndanatigwo na thutha arokire aramwira atiriri hatutaki wajuku wengine sasa aragetheka muno tondu makio Samido anakigwa kaingi akina rwimbo-ini rwake hihi muhiki akiheimbe dance floor-ini haria mbere nyamwiraga we ndenda gwike thariko ugia kana no akigwa tiria mbere kana ria kere anakigwika akiuga kaundu ta gaka ugioka haha mwira atiriri hi imenda ogina aretwa herania kuga atiriri the power of prayer one maoni ngurani muno tondu gukire na ngurani gutiri kuraigwa maundu wazi hena Terry arauga atiriri ni jina kubwa baba kazaliwe tena na tena no maoni ngurani mashabiki ngwiraga matikega waku wani waku hihi ni ulikuwa nawe tiga hau uguo comment section-ini na tukiwa gushare ona subscribe Miaki na Mebe TV.